Yafika ke ngagaleleka man lagaleleka la mini yagaleleka la mini emnandi kakhulu man bafundini imizuzu kasijonga pha mihlanu man mihlanu emveni kwale ntsimbi eyesingaphi na eyethoba yes panvani kwale ntsimbi eyethoba mihlanu imizuzu right ngolo singaphi namhlanje ngolwesithathu niyazi balifikile la xesha balifikile la xesha lemnandi kakhulu elithi xa silijonga nje siyazi into bana hayi bethile ku-half past makulalweni lelika-half past makulalweni apho siqonda into bana yeyi ite namhlanje imvula iyana mani bekunetha namhlanje ibe la weda leya efuna udoktar xa igqiba ungena ngasendaweni yiloo weda leyo yanamhlanje efuna loo nto doctor dinaye ke namhlanje udr Love wasekhaya uphilile doctor right mntokwethu ndi-right kakhulu I do not to complain nyani ndivuyile nyani ndizivuyele nje mntokwethu ndonwabile uyandibona nawe namhlanje ndiyabona mani ikhona into enzekileyo kuwa sazi ke noba mhlawumbi iye yaklika because nemali yaziyenza uba iphakamisa omnye umuntu. Hey man doctor sizongena ezindabeni okay khona le video ndithanda kakhulu man endingayibona apha eveki eyomfana phaya emangcwabeni siyahamba emangcwabeni apha sifuna uzayidlala apha emoya izwive Boy, Jafita Bafu, c'est Polylène, yes, Emily Jafita. Ah, soit Momuna Watua. Ah, c'est Papa Jafita. Uthi siyasipho bangcwabe abufabantu abasolekile ababhubhile. Na isipopo Jafita. Yeah, no. Hi. Right, doctor. Basaka ke ngoku. Ya ngicela uthathe lithuba ndibulise. Mamedi dumelang malapeng, dumelang le dumeso ke na ka mehla Pastor November, mamedi wa karatang. Ke life le qephela Pastor November and Victorious Faith Ministry, Pastor November and Victorious Faith Ministry. Happy ke life TikTok nyaka ya Dr. November kapa Pastor November ka Dr. November kapa Pastor November ke life ho yona. Page ya ka ya Facebook ke Pastor November and Victorious Faith Ministry. Mameli wa tsaba tse di bua mo di hloka re le tse batho man ba hole, especially the relationship le manyalo, because na go ena ke mo re buang ka manyalo le ka di relationship. So ka nnete mabili a karatang go palo le tse batho ba nyalaneng, batho ba ka ra di relationship, batho ba ntse ba sokula, batho ba frustrated ke re tlo mamela motho FM ka nnete le ba jwetse ka leqephela ka la Facebook la Pastor November and Victorious Faith Ministry le TikTok ya ka ya Pastor November kapa Dr. November ke live o tsona di le pedi mameli wa motho FM tumela malapeng. Yeah. Re tele le tsatsing la kajeno. Doctor wasekai taba di emetsena he tsatsing la kajeno. Beke fitile re le ra tshepisa batho hore re tla re qetella taba tsa rona tse beke fitile. A ke re beke fitile ne re gawanya batho. Ya kana ne re ba gawanya beke fitile. Ne re gawanya batho beke fitile ba jolang ne re ba lahlane. Haebe ba nyalane ne re ba gawane. Ka nnete o fela. Ha o fela. Thotho ya ha o tswe le mo. Ya letsa tsile re batla go fana ka di solution mathateng a o ka o fela. Ne re tlo fana ka di solution a horna re tackle jwang all these problems tsa ho bua ka ditšhelete tsa ho bua ka horna ka di prenup beke fitile ne re bua ka batho ba sa tshwanelang go ba ka ramanya berere ke batho ba na le pedi e nyane ba nkweng ke maikutlo ba sensitive
ba ngalang ba seng good ka communication ka re ka net bana ba ske ba Oh, itla yeah. ne re bua ka yona be re Rona, today ba thusa jwang? re tla re ba thusa hore jwale re dile na jwang le dintho tse Ehe. because mo mamedi ne re bua ka ntho ile hore batho ne re bua ka taba ya batho ba sa tshwanelang go ba ka ra di relationship actually ba nyetsweng ka phoso because ba bang ba se ba nyetswe ne re bua ka mofuta wa batho ba nyetsweng ka phoso le batho ba ntseng ba sa tshwanela go ba ka ra di Mohlomong relationship ona le ana fapuetse ka phosa manne sa tlameha ba mo you know what second take ratileng a ne re bua wa hopola re ne re bulela di listeners batho ke ba bua batho ba re bona ba so nyalo ka baka la dipelo tse nyane ba hopola e monga tshwara nna ke itse go kampa bua mo bua ka nnete batho mo mamedi last week ya ka bona sa mamela show ya batho ne re bua ka dipelo tse nyane re bua ka gore actually ke ba fi batho ba sa tshwanelang ka nnete o ba ka ra di relationship ra bua ka gore batho ba pelo di nyane batho ba nkwang ke maikutlo bile ne re itse number 1 ka hlong ke batho ba nkiwang ke maikutlo if o nkwa ke maikutlo always ha le dilana le di issue wena maikutlo anka over ne re bua ka batho ba nore ha le a tshwanela o ba ka ra di relationship ka ba ka ra manyalo be re bua ka batho ba pelo di nyane ba ngalang ra bua ka bo di pride hore ho bua nnete mo mamedi mofuta o jwala wa batho ba le ba sa tshwanela be ka ra di relationship because le ba ka ra tsona mo mamedi re le ra bua ka yona ra batho ba tsamaya ba lo sheba batho ba ka ra di relationship mara ba nang le bopele di nyane ba nkwang ke maikutlo kaofela batho ba ka ra di relationship ba na le dintho tseno tsa nkwa ke maikutlo pelo tse nyane kaofela ba happy mo mamedi kaofela ke ntwa go selle mantsi ke ntwa ya go selle mantsi bua hwa ngalana wa blokwana wa blue tick wana ke meferefere when mamedi because ba bang already sentse le nyetswe mara mo mamedi tsa mo sheba batho ba pelo di nyane manyalo a bona ha una mohlangalen right abekho tata awukho umtshato all right wabantu abalenhliziyo encane awuna lenyalo le monate ile hore batho ba mone pelo tsa bona di nyane number 2 ile hore ba nkwa ke maikutlo ile hore le nkwa ke maikutlo everything ha le bua lona le discuss the issues maikutlo nka over ha mamedi le re ka bua ntate modimo re mametse batho ba jwa le manyalo a bona ha right even if ba se ba nyetswe because ba banka bomadima bi sentse le nyetswe ba bang le sentse le ka ra di relationship mare di tense di lonely di kuya banda the relationship tsa lona di abata le kwatela nona le body pride go ringo ma dia kotola ha le qekano mame la le ka ba le ka ra tsona ma make no mistake ha le hantla le monate hle ha le monate le no re bua tsena ba bomba ka kamoring e mo ka kamoring engwe ba bang as we speak ba kwatelane wa blue tick wana ba bang ha o buisane ba ai mamedi ya ne re bua ka tsona last week be re beke nyena re tla tlisa solution. Yeah. All right, mamedi o ka re tshwara mare fela o nomorong ena ya rona ya 069 846 5476 069 846 5476 ke mo tlang o buisana le Mhlekazi le Dr. November Ding ka taba tsena na tsa big 15 tse o re bua ka tsona tsa batho ba ileng hore ba ipona bona hore nna ka nnete ke ile ka mpa ka fopoela ka phoso a ile hantle eno a yena ha ya etse ba bang e bila ba ipona ba bang a ba ipona bang ba ipona a ba ipona wa pula ke buile kana ka re nna ne ke le pilonyana mama ne ke le pilonyana nyane ya bobedi ne ke kwa ke maikutlo it did not work for me la ka lo botsa my ex wife wa pele mamedi ha ne qala kopana in lindwa physical fight haka hanze ke dula freedom sco mamedi in le ha ntwa ya Hitler ha ka ba le mtseba Hitler mamedi le ntwa ya Burundi ha ka le Burundi mamedi wa ka rata le Burundi ntwa ya mane ha ka ntse ke dula my ex wife wa ka wa pele mamedi le ntwa engwe tsosang because ne re nkwa ke dipelo re kwatelana mamedi mo batho ba temba nkwang ke maikutlo mo mamedi na ba le ka la ikhansa ha hona le relationship monate mo batho ba temba nkwang ke maikutlo mo batho ba temba na le dipelo tse nyane mo batho ba temba ngalang mo batho ba teng ba le sensitive bana le pride hayiyo mo mamedi that is why rena le batho ba ka ra di relationship tseno mara ba miserable ba teng
ba bang le ka ramanyalo marli miserable mamedi wa ka. And you know what is painful wa se kae o tlo ntho nkwa ke maikutlo go safarisa le mongateng pelo enyane e safarisa le mongateng because agrejual ha le ngadile let's say re phela together ke o ngadile ha ku ngadile it is not like le nna ke pikintse ke safara dintho tsena bo pelenyane bo bo sensitive ka fela tsona di ntse di safarisa le beng ba tsona mo mamedi because ba bang ba lona o tlo bona jwang gore wa safara le yena as we speak o ka ra relationship but you are not happy o ka ra lenyalo but you are not happy le wena wa safara self because makwatelana wa safarisa mo mamedi wa karatamo e wese wa sekaya tse pedi jwale tse kotsi tseno mo mamedi ka re le ka emisa dikoloi le betse di hazard gore ka re le ka betsa di hazard pele ke di bua gore le letse di outer ba di opelele matso ka nnete bomme le bule mamati ka tlung pele ke bua ka tsona le letse di outer le dikoloi le lo letsa outer wa tswa kefe batho ba misinterpretang dintho ha re ke atla ba re tse sa mpatla misinterpreting batho ba misinterpretang le batho ba misunderstandang mo mamedi wa bana bana ba babedi ba batho ba misinterpretang everything you e buang mo mamedi ho yena ha e fitile the way wena o e buang ka te uzo e change mo mamedi ai change le be le qeteletse le se le dilana le nthwena yeo yena ai interpretang le se o itse wena a suka wena ona na obete a ba e change ba misinterpret be ba movie ya hour le 5 minutes ka ro hlo ka re kelelo ya but ba misinterpretang le ba ke misinterpretang ha ba qetile ba mamedi wa karata ke ba na le misunderstanding hona le batho ba misunderstanding everything yo mamedi a le tsimuthe misunderstanding gore mo mamedi aga kuva a hlole ko la ka ba motse tsore baby a ke a tshojwalo ke ne ke re wena so still la o sontso re wa explain mamedi abanta I misunderstand abai misinterpret still mo mamedi tsa mo sheba le bona bana ke stress fela mamedi ka radi manyalo a jwalo because now you know mamedi wa karata batho ba nkwa nke maikutlo you must remember ke itse maikutlo create di ntho tsa teng when nkwa ke maikutlo you create your own thing maikutlo a kitse it's an independent person maikutlo it's a independent person ne motho a ikemetse maria dulang ka wena ga le ke bua mona ntwena now the problem ya motho ya wa maikutlo ana everything it's an independent person mamelo ka ratang o yetsa tsena o bua dintho tsa hae motho yona maikutlo a bua dintho tsa ona a reacta ka tsela ya teng a yetsang o bua le motho something o tsona le batho ba misunderstand le ba misinterpret when o bua ntho ha tlo iutlwa le hankwe ke maikutlo ibile worse o ba worse a qetile o tlo nahana ntho e tswa maikutlo ga hae ha qetile le tlo dilana le yena ya maikutlo e senyana yo o ibuileng ke bana ba ha se bana ba ipitsang ka hore ke di overthinker yo ba proud ka ba ke di overthinker are nna ha o bua ke analyze yo ha o ndiqhibile o ilandile bendilibele yeah doctor overthinker motho overthinker re kapa ya ipitsa overthinker o dila jwang ka kelolo ina hai what's a problem before re amo before re ya ho yona what's a bothata ba batho ba overthinker ba tsang agree overthinker you add ho demand to motho a buileng agree the more you overthink automatically hona le dintho tse tlotlang tse tlo edehang hodima dintho tsena tse motho a di buileng wena na ntse ngaki ke ngoko bothata ke hore le yona e tshwana le ha motho misinterpret le end up le dilema le dintho tse yena a di nahaneng that is why e bitswa overthinking it means overthinking ho sona le dintho tse over tseo a di nahaneng
tsene sa tshwana tsene le sa bua ka tsona di se di le over uzlandile. Now the sad part about overthinking le end up le dilana le dintho tse wena o sa di buang but le dilana le tseo yena di nahanne o thole motho a bua yes momamedi ai ke bothata yo ai ngaki man ai ngaki banta kwethu ai ngaki ndala re ntse le gore a re so kopane le yona ke hona ntsana ba re tla etsagala yo now o ka ro mohlalosetsa baby I did not say that ke tse ho wena tsena di tsena motho ba re o ka mantswa ma ke le ka inahana ka mantswa ma ono le ka hore a ke a le ka o tshojwalo andi tshongo tsa ka mantswa mo onore ka mantswa mo ore now le tlo dilana le bo ka mantswa mang ka mantswa mo onore ka manyamazi ha ile mxhosa ngamanyamazi busithi and andi tshongo njalo but now because it's something at least when ke kelo lao now something dilane le yona ai ke bala Facebook motsheare monana doctor nthake mongwetse mono a re ke kopa le nthuseng ke robala ka foreisi ke ne ke shebeletse Mseleku ke re Mseleku basadi ba 5 ha ba le bangata tse banna e kare a le mong a ntshukudisa a sukudisa le hara ntshukudisa a re e kare a le mong a sukudisa le moferefere ka le Mseleku ba bahlano ba bona o ba etsa jwa a re neta ha qeta o tshojwalo ya ba robala sofi hotho a re masadi wa sukudisa ese chinchile jala ha isa le a le mong wa sukudisa le nna ke a sukudisa wa ntate batho ba misinterpreting yes is mom but wa misinterpreting ba mpa nke maikutlo ba a momamedi ke go ba re tla go tsona ba sekhala o re danger ya tsona dintho tsena ke ha re tla go tsona mamedi ya pele ha re maikutlo re buile ka maikutlo ra maikutlo bohloko ba maikutlo before re tla di solutioning bohloko ba maikutlo gore maikutlo created the issues that day maikutlo a created the issues le end up le se le sa dilane it's like ona jwale momamedi wa karata o thole re monna ha o fitla bosimo o sonkwe ke maikutlo o so mo heletsa he wena o tswa kae wena o sa ba bosigo eng nkwe ke maikutlo now tatele le yena o tlo reacta ho latela maikutlo ana o tlo go tlisetsa ho wena o tlo reacta ho latela tsela ye wena mo approach teng ka teng now tatelo wa se kae ha le sa hlola le bua ka ho tsama ha e bosio ha le sa hlola le bua ka taba ya hore why a fihle bosio ha le sa hlola le bua ka why o natile why o re he wena why mpotsa yalo he ko botsa yang mona ga le ka o tshaba eng o mamedi ha o rwa sheba qetelo most ya batho ba nkwa maikutlo ha hona mohlamba lwanelang problem ka pa ba dilana le problem most of the time ba dilana le di problem tse creatweng ke maikutlo mohlamba maikutlo na trigger anga over momamedi maikutlo create dintho tse o le tlo tshwanana le dilana le tsona re le bala ka problem le jole le tlo dilana le maikutlo le dintho tsena tse creatweng ke maikutlo that is number 1 bu sensitive the same pilenyana di ntse di wela mo sense batho ba sensitive ba so motho sensitive o bua ntho o so mo kwatisitse o sa kwatile o sa reacta o sa perform o setsa mhlolo batho ba sensitive mamedi le bona ba ntse ba sa tshwanela because bu sensitive bu yetsa hore everything we inka personal mamedi wa karata when you are sensitive everything we inka very personal mamedi o personalize le joke and how monate re libe ka relationship kapa libe ka ra lenyalo batla qetila le gone le joke because una le eno ya sensitive hearing how qeta o joke o tshwanetse apologize every time you need to apologize and the more batho ba temba le sensitive there is no joke there is nothing how una fun how una next because once o rwa joke fela motho sensitive o santsa le provoked o mo provoke ke tsona dintho tse bohloko tse bo mangala mo mamedi bo mangala ke one of the thing ke bitsa mangala ke ntho shell ngala ke shell batho ba mathela ka di sheleng
motho o mathela ka raga ke tlang jola ka school part o ke la bana school part ha se utlwa fela le ratanyana se senyametsa hlo ya sona le maoto now tshwantse etse jwang wena let's say le na di problem now motho sa ngadile now problem ya jwale ya phosa jwale because school part se skele ka school ka nto kwala nto ya khona ibizo nto le kokola te school part se skele ka ma school part the school part momamedi ha ke tsebe ka re ka ibua ka English what is the school part as mo ka re ka ja ka English a school part is that thing of the 4 feet of the inside of withdraw aya hule ha ke tseba wa hula a kre school part ya wa hula ba utlwate is withdraw hula ke withdraw man ke net because ke tseba ulo hula chelete you withdraw the money so automatically those 4 feet and the head is withdraw inside of the el coco the nyame bomamedi ai ko bohloko ba ikolpata ke bana ba etsang situation se drag batho ba ngalang ke tlo ndive ke ba drekang because akere school pata se kene ka ra shele ya teng ka ra ga ke tlana ka le to le kokola teng se tlo tswa mohlasere ha ona mothantsha school pata la ka ba sharp ha se ntse hlo ya teng ke gale ke dula diplasing se tlo tswa mohlang se ratang bothata ba dikolo pata o phela le school part ke kopa o bua ka English when you live with a school part in the house momamedi dikolo pata ke tsena tse dreka ntho tshwantse be le qetile today le discuss le qete school pata se kwatile and then ha se ba tlo bua school pata se kene ka moreng se kwayetse se robetse nene se robetse sofa le sofa di robele ba di school pata tsa fe robala sofa e robeileng momamedi is nand maplanka iphukile sofa mara school pata le pa school pata se ba tlo address a problem rena le batho ba tshwana le di school pata mamedi they don't want to address issues the only thing ke o ngala o ba re ke tortoise thank you Faith nane ke na no it's a school part thank you wena ga itsedi ka mona ka TikTok Miss B ba re tsa toy toys nna le ntshwarela mamelo ka reta mistress ka ilare ke motla holo ka sekolo ka English mistress ka ilare ka neti ke tete ka stand 2 ke tsamaya so momamedi batho bana le pele ba ngala ke bana ba utla o ngadile o kwatile ha le tlo buisana 2 days 3 days ka problem ka be le qetile ke bona bothata ba batho ba ngala bothata ba batho ba ngalang ba prolonga dintho di ntho e ka be le qetile le bekeng e tlang ntse le teng because ho tswa fela school pata sena se ready neng go discuss ho tswa fela gore o tlo ba ready neng go bua so la ka kwatile o motho tla ba o bolela re ke kopa o ntlogelle so la wa mpona mo sa ke rega please ntlogelle ha ke le sharp re tla bua not now momamedi ene jwale ka bo madimabi motho a re ntlogelle re tla bua ka nako e right o ska nagana gore ka tlong o tla bo le monate no ho tla bo le tense who bora only join because school na bora matlwalo na bora everything is boring kama phelo ngalo lona batho bangala that is the sad part ka batho bangala then re tla ka batho bana banto ba rethinking ba misinterpreters mara re ba hlalositse ba change story sa everything you believe and toko just o change story ha qetile nthena yeo a ichenchileng e bile yona a hetang ka yona ka lo iphinda they are good but by interpreting le ba misunderstanding they know how to change the whatever you ibua o bua ntho yena wa ichencha ha qeta o ichencha the same thing you yena ichinchile iseli yona mo heta now wena o fetwa victim ya motho yena ka montso mo no re ke skatana ka montso mo no re ke skatana ena wa ro skatana now walla motho yena o sale emotionally o sa utlile bohloko ene kana go tse mo mamedi wa ka ratang dintho tsena tse mo hetang ke tse bueng ke yena ke tse o yena di creatileng ka baka la bo sensitive ke yena buileng ke yena creatileng story le bana ba re buang ka hore ke banto o itse ke boma bana ba di overthinker le tsona bana ba createla dintho tsa bona na wa tswaletsa batho bana ba re tlatang ba ka bona di overthinker bomang le end up le dilana le dintho tseo di nanweng ke bona e seng wena tseo di entseng
ha le dealang di overthinker momamedi ha o phela le overthinker ha hona mohlang o tlo dealanang le dintho tseo le nang le bothata ka tsona no le tlo dealana le dintho tseo yena di nang le bona bana ba misinterpreting dintho o tlo misinterpreta ntho ha qetile tshwantse le tlo dealana le ntho eo yena a inahaneng e seng ntho eo wena o e buile so momamedi those are the problems tse re nang le tsona ka ramanyalo a rona most ya batho ba bangata ba so miserable very frustrated ka baka la mefuta ena ya batho ba phelang le bona ha re utlwe mane mmamedi ba re eno are good evening. We need to have emotional maturity and emotional intelligence. Ke ka kgisho kotoi emong are and ga gona se se tenang jaaka go bua joke and have to apologize always because of misunderstanding and misinterpretation. Ke Maleker wa basimane emong ke no re ha ngala ha bona every time ale qabana ke school party se batla mo se ka like sa ipata teng simple and madlek yale ha go tla taba di fedile ka par kala fatshe di kala fatshe ha re kale man mo qeteletse kala fatshe ke re jola dia solve a problem agro tsa bile le sa solve a problem so untsa le jwa ai now ene momamedi konke le jotse dintho tsena the only time o tlo di tshintshang ke mohlang o ka bonang kotsi ya tsona le hore di affecta lenyalo la hao ha kae relationship ya hao ha kae partner ya hao ha kae le hore le wena self di affecta ka ka wa bona momamedi dintho tse ding o ka se di tshintse wa tswa wa se ka ikentseng today maobane ke beile pampiri e ke ngotseng ka mo sitting room ya ka ke tlo jwetsa gore ke ngotseng and then be ke ngola yengwe ka mo pampi ka mo kitchening ya ka be ke lo ngola yengwe ke gola ke ngotse dipampiri tse 5 tse tshwanang mpotse ke ngotse ngo tsona ke ngotse hore I've never enjoyed a relationship because of my expectations and responsibility. Okay. Maobane hantse ke dutse ke a ile hona ke realize gore why ke soka ke enjoy bophelo ba ka ntate modimo blessed and ha se batho ba ke kopana le bona ke nna okay doc wa se kae nna ntate modimo ke tsetse ka mohao I don't want to lie like because what's my ke tla ke check success batho ba ka nna ba re nna November o break and hana next in what's my nna tla ke bolela batho ke re nna ke check success ya ka jwang ka background ya ka a ke check success a ke measure success ya ka ka batho ba bang hore bona ba khotsi ba ka le bo mang bana le eng I don't measure my success ka di success tsa batho ba ba number 2 I don't measure my success ka hore ke batla o fihlela eng success ya ka nna ke measure ka hore ke tswa ka ne ke le jwang 10 years ago ne ke le jwang ona jwale se ke le jwang so ntwe ke le nyona it's far better than to you ke neng ke le yona before so that is why I consider myself ke le very successful so ke ngotse something maobane mamedi ka di plaka ka kamoreng ka di plaka ka kitchen ka di plaka ka sitting room ke kena so that ke di bone I saw myself ki sabotage I saw myself ke le enemy ya happiness ya ka mo mamedi ke batla o tla ntshwenyana hore mohlang le wena mo mamedi ka bona dintho tsena the way le nna ke di bona ka te o tlo thusa nna mamedi wa ka ratang ke ile ka nyala be ke divorce ka nyala khatla bedi but before ke nyala a re tlele lenyalo la bedi ke bua ka lenyalo la ka la pele ke nyetse be ke divorce because la le ke nyala khatla bedi mamedi wa ka ratang ke nyetse sense ke sabotage already ke a kamra lenyalo still ka ba ka tswela pele sabotage ke timme monyetla wa o thaba you know why mamedi wa ka ratang because high sale ke le motho ya nang le ya beileng the expectation pele hore ke batla ke expectile motho kopanang le yena a be so a etse tsena
Now the expectations tseno tsa etsa hore ke sokole o kopana le batho, and every time ke dula ke blame batho nna ke qeta a rwana le bona hai yeno I meet the requirements tsaka yeno I meet yeno I meet the expectation and wa tswa ke etsa e ketsa hore ke dule wa tswa batho ba ngata ba tsebore nna ke motho mo mamedi a ka tloa mona ya bo Cape Town ke tsa malongwana na ke so yetse ntwena a ke so yetse. The only time ke lenga yetse ngile ka yetsa le motho ne ke re ke monyala ene ke yentse once le this lady ne ke re ke monyala ne ke morata haholo go tloa mona ke soka ke yetsa mara ke jotse haholo body count ya ka mo mamedi ke tshaba lo e counter because nka lose account ke jotse I mean nna ke jotse hore re leba modimo ka morena Jesu itseng ha re tsoa mohlang re tsoang ha hona motho a tlo tsoang ana le partner, because nna mamedi wa ka rata if nenga hati ke eme pela partner ya ka ha re tsoa ba fu mohlang re tsoang Jesu a sa emme next a tsiburi ne ke ema pela mang ne tlo ba thata hore ke ema pela hai jwale ke ba ka go tlela nteng I saw my kipone hore ke nna ya ntseng a isabotage somewhere somehow and immediately ke tata o realize hore ke nna isabotage ke nka pampiri tsena ke dingola ke etsetsa hore dintho tsena tsentseng ke isabotage ka tsona ke di bona ke hopolo hore I've been blaming batho hore bana ba etsang kanti ka nako tsene ke nna ha ke ya batho ke na le di expectations tse ngata haholo tse qeteletseng di ntima monyetla wa enjoy ya bophelo ke hlelelo go enjoy ha ke na le motho ha ke kgone lo enjoy a relationship ya ka le motho mamedi because of the expectations. So ke batla hore lo wena mo mamedi the only time re tlo thusa halang it's when dintho tsena ka fela tse re buileng ka tsona o ka dulang fatshe wa sheba damage e di cositseng o tlo change mohlang o ka realize gore dintho tsena di damage tse bophelo ba o jwang from your marriage the the relationship tsa tse fitile manyalo a wa fitile if o ka dula fatshe wa checka gore ha e sa lona le pelo enyane ha e sa lo ngala ha e sa lo le sensitive o shebe di sebeleditse ka eng then o tlo change hey mohlamba ka dulang fatshe motho a shebe dintho tsene di mo sebeletse ka o benefitile in dintho tsene Yesu pelenyane mare o thuse ka eng Yesu wa ngala mare o thuse ka ntho Yesu wena o kgathalle o thuse ka eng Yesu wena ha o mofuto qekang but di o thusa ka eng mohlang o ka dulang fatshe mo mamedi wa karata wa di sheba dintho tsene di o thusa ka eng then o tla change and mo mamedi wa karata mohlang o ka bang honest re tlo tloela o blame batho banna ke dintša basadi ke re tlo realize gore most ya dintho tse sa tsamaeng hantle manyalong a rona le di relationshiping tsa rona le rona ke rona until re ipona re tla thuswa ke o ipona that's all re tla re shebile baba ai ke utlwile hantle doctor dumelang bontate moruti o right I've been there before I know ibile I'm divorced now yo o mong o tswa ema pele e ka re nka re boleletse hore ke monna e ka re nka ba boleletse hore o na le I've been there ne e ka re nka ba re boleletse hore o na le jwang ya ne ya right e mong yena a re o mong o tswa a kwatile ha fihla ko a ya moathaba empa ha khutla o qala fatshe a topole for a few weeks ke anonymous re ka mo araba re ka mo araba alright emong are okay tlo re voice note ya high bill kiena dumelang Dr. November lwena ntatemo mare Dr. November ke batla understand ntho hore wena ne ke le mosadi wa gago ha ke fihla bosiu e le hore ke ntho sa rate o ke se re mo gonna baby ma wena o betle bosigo ska hlola tla bosigo tlhaena ka mosho gape ke tla bosigo gape love ke go ba sa hlola tla bosigo tlhaena ntho e tlo dina ntho re ke tla bosigo every day because ke ntho sa batle so go bontsha go o serious o tlamelo be serious a se taba wa ngala o isa man mo ileng hore o tlo mpha silent treatment
which is not good gape le teng wa e utlwa. So na ke dilo tse di ntse di yalo a katare ha o kwatile tlame o bona halo re o kwatile hore motho a tloelle ho etsa se o sa sa rateng e tlo motho sana ha eno he arenda le novi ke re skolpata are skolpata saka se ka hara shele ho tloa maobane. Okay e ba yo Dr. Novi o re mojolo ine ntho ya hao o monyena ha le ha bone ha batle ho boa o sukudisa le ho bua le nna founung o araba ka 27 ha le mo ene ke motho wa mme a bui nix wa raba busuka bo 27 ale ha ke tabatsi harba arabe mpulele maiki wa sekai mpulele maki ngwana ntete har arabe ene ya reng motho wa thaba ka tlung ha thabya le ka tlung o tswa fela hore ba dilane le di problem ka kang because aka simple le hore motho nona o babe hore babe ba choose ne ba phile together uno sina thabo ka ntwe eo wa se ka ba yu mohlomona ikile ba teng that is why ba choose ane yeah. That is why make up on that. That is why le end up in the dula sam. It means so there is somewhere somehow more tolerant. Le khwela ke di problem tsa no fitla motho mo ngatine motho ba filo rang ka mpaka di thabela ba khotsi mbaka because ke a tseba ha ke fitla ka tlung ya no antina ka poetsang so hona le ntho eo le khwelang o ilukisa ene ke yone etsa ngore jwale ye monga thabe ka ntle a tla santsa thabile ha fitla ka tlung a ba sa thabe so there is something else once le dulele fatse mme wa ka le lukise ntho eo that's all ke yona ntho enka itshong because le khethani la bala decide to phela together because ne le thabelana but if ne le sa twa le thabelana nka be le sa dula together ke a pele ya bobedi ho mmeno ya tatang gore o ka sere ha motho fihla o tsama butsu ke a utlwa mama ke nnete but the problem ko mama the only thing e re etsang hangata ha re mofuta wa batho ba changing the strategy o fihlela o gona o thola se o se beletsang that is the problem I can understand ha iba mohlomong o tseile wa bua le ena hantle wa ba bua le ena hantle and then o bu react but if this is our sebelets again you need to change the strategy ka bo madima bi runa re etsa eng o re a kwata re dula re kwata o tlo dila o ntsong o reacta o tswa kai o batla o prove a point gore motho o go faith so wena ba tla prove a point gore o kwatile but le yona yeno ya o sebeletsa na potso ka gore ya sebeletsa na ya sebetsa na mmamedi because the sad part gore most of us ha re etsi dintho tse re sebeletsa manyalong next o thola you the way we deal with the problem the way we deal with the situation lo wena self you don't benefit inse lo wena deal na le ntwena come on someone you are running a business without profit you don't get any profit in this business why run full time. You are running a business without profit. That is the problem, Yarun. I don't understand. For 3 years, 5 years, le solve tabaka ungalana. But for 5 years, mangalawa so sebelit marunto or apply today. You are still sensitive. Unzweta the very same thing, but the results are different. They're different. But applying the same strategy. I say one. And that we can't even see. Or this thing doesn't work for me. My radiator. That is why we are running business without profit. Of manor we at non-stop. Le kwatelana every time. Le 5 years le pela kwatelana. But ale khone ubona but this thing doesn't work for us. Le na le angala. Ona le dile mo ngala. You can't even see ngala ka doesn't work. There is nothing here change mamedi. And acknowledge it obane because remofuta wa batho ba sa tsotele o etsa dintho tse sa re sebeletseng. And we etsa ka passion. O tholo motho yetsa ntho e sa mosebeletse mara yetsa ka passion o ro tholo kwatile ka passion mara it doesn't work for you le robetse ka morentse different no le robetse ka passion le yetsa ka pelo tsama ka fela mara the same thing e le yetsa ka passion doesn't work for you guys. That is why re reng ene ka re re ka le thusa le lahla
once. Yeah. All right. Re utlwile hore hona le ya reng o reng kana ona le ampotsa mona re kenyetse a ke a nyala kona ntse ke itukisa jwale kona ne ke bona phoso ka re wa ke tse ke sekula o nyala kana motho a tse ka botsa bona hona le yana itseng e monyana ha le ha bona ha rabe phone ya raba ka bo 7 mhlobo ba le busy ho no ra ka se arabe phone ba raba ka bo 7 one ne gore mehlena ha le o se ha ke tse ka ba bosiu mehlena ha le ha bo mhlomo ba tsa di busy mhlomo o tshware o tshwarela Ebongare, I've seen my brother and his wife balwana ka everything balatlhelana ka dilo and wife is too loud so my brother abe amoleleka gore it's so sad ba compete gore ha monna a tswile ka bo 80 tomorrow o tla batla go tswa le ene ka ke mathata hele wa utla o prove a point ye mong ha tswile a ba sa gotlile mo ntse tlo yetsa yeah now how can we be tshwene le nyalo and momame you know the sad part was second that is why manyalo a rona qetelo batho bana le kelelo re lenyalo le namoleng we've got this mentality re lenyalo le namoleng and ke tlo jwetsa why re qeteletse re fihlile stage sa re manyalo a namoleng it is because we are sabotaging ourselves re sabotage ka slow because more dintwa dilente mo mamedi there is no way ka ba le progress mo le lwanang mo le kwatelana mo le qabanang there is no way lenyalo le nka pa relationship le nka ba le progress ke engwe ya dintho tse nna ka sa kgone emelana le tsona ba sekaya mamedi nna ha ka ba iteng ya teng ntho enhlola ke dintwa hetsene because ke shebile nyalo la ka la pele le nrutile santse le nyalo la ka la pele hore na le mosadi wa ka rile ra senyetsana nako ke senyeditse batho nako ngwana batho nako le yena senyetsa nako for 22 years fighting mo mamedi emole mo approve point re rwakana emole mo bitsa tlhapa e kotsi mamedi le tsentsha the new release of the club new release ko rubitse ntwentsha ko re batla prove motho o batla provela motho na hore o tla mo heta re rwakana re lwana for 22 years mo mamedi ka ke sina next until ke qeteletse ke divorce tsa qeta divorce ka mora divorce ke dula ke diwana that's when bophelo ba ka bileng ba change so ka mantso ba ke engwe ya dintho eo batho ba sa tsebeng hence qetelo ya qetelo utlo motare ha ina lenyalo la ka go a tshwana e ka re le lenyalo le na molemo it is because lona le sabotage tse lenyalo la lona o fihlella lenyalo la lona le sina molemo that is why le sina dintho tse le gona go di super that is why go sina di achievement tse le gona go di point that is why it's not anything you want to super just because le sabotage it and that is why today but bana le concept ya re no lenyalo le na molemo and ha se nnete mo mamedi ha se nnete it's just that sabotage yo re iketsetsa yona ka ramanyalo ke ene qetele it tlisa stagnation bophelo ba rona bo eme manyalo ha una progress ha una next mo mamedi qetele be re ha mara manyalo ke no so go tshwana la ntse motho ntse a nyalo kanti kana go tse re is stagnation mamedi morena Jesu bua mantswa mang there's a verse yo morena Jesu a re mmuso o itwansang o ke kwa tia ha qetile ba re lapa le leng le itwansa le ke la ema morena Jesu na bua ntweng ha ba re o ntsha matimona ka matimona morena Jesu a re mmuso o itwansang o ke wa tia ha qetile ba re le lapa le itwansang ha ona mohlale ke la tia ene ke nnete wa sekai right a re utlwe ena o re nyenana are yes na I'm an overthinker and I always come up with the real truth and na ke avoidela shame my problem happy I don't have friends so I want my man to be my best friend I become so clinchy to an extent that ha ke batle ha ya choming ka kwata but ha ke school pattern na if re tlame o dula whole night re bua taba come up with a solution we gonna do that na ha ke tlo robala re sa buisane never botle boroko nka galea hape ka phaphama fela re tlo qala fatshe ha ke no roba ke kopa ke mothusa a ka se ikotli sefuba ka hore yena ba tla motho a ebe motho a se ka ba le bagotsi just because ena sena bagotsi bothata ba batho ba jwalo batho ba ba etsang bothata ba batho ba senang di hobby
ba the indoors people a ke tsela bitsa batho ba ratang dula ka tlung le ba bitsang introvert bana ba ratang go ikwalla ba ratang go dula still le bona ba expect ntho eo le bona they want that. Now ka bo madimabe also you need to check the kind of a person you phelang le. You can imagine if ana phela le nna ke rata di bike, so I'm a biker, ke rata go tsamaya le di bikers club, ke biking, ke na le bo Schofield, ke na le bo Kgaleletsang, ke na le bo Tumi, re a biker le batho bana, we enjoy, re na le di hobby. So the problem ya motho ya senang hobby now o batla just because yena o decide to keep a hostage le yena to batla keep a hostage. That's when e ka tlisa frustration because o tla bo keepile motho ya sa thabang mara mo keepile ka tlo mo kwalletse. That is why when meya bohlale kapa batswadi ba sa batle ngwana e ka next door ba mo rekela dithoy hore ha dutse ka tloka bona a ska tlo dula a le grumpy a le jwang. But ba tseba hore ha ngwana rata ho tsamaya rata ya ka next door, the only way ko ba mo rekele dithoy. So now when if o re monna wa batla tsamaya as ka etsa next just because we now yetse next qetelo nya qetelo o tlo etsang o tlo dula le motho ya grumpy ya kwatileng o batla go thaba o batla gore sometimes le na ka ithabisa because there is nothing wrong mo mabedi ka ratang gore kana go tse ding le wena you must have things so ka iketsang tsona. Let's say wa tsama le ikela restauranteng o le mong, you go with your cousin kapa your family ba good ba sa tlo ngolahlisa le ikela o ba le life nyana so that le fana ne chance ya hore e mong le mong a tsebo hema a le mong iska ba ntwani ya o mana le yona mamedi ina le batho ba yona, especially high ba le di introverts le babedi easy. High ba le di introverts le babedi easy because le bobedi ba lona le a tshwana and bobedi ba lona le enjoy a company le o dula ka tlo. So it's simple, but you need to check mofuta wa motho phelang le. O kila bona ntse tlo etso go fasa le tsaka chain but isa isintja ya chain hona le dintša tse sa tloelang go tlama di kwalwa ka hoko o bunga ntja isa tloelang go tlama o bo itlama e bo hola la isna motho mona because e frustrated ke rope etlangwe ai re reng ke banana mohlomong e tla ba qetela ka tlo rena ba re Novelle nda timhlakazi ya ke ke mametsa ntse le bu ke rata tate Novi ha ipolela hore o tshintshile o ipone na hobane a sa be anyale just because of yena o dula a lebeletse dintho na ne ke dula ke go tshaba tate Novi serious ke ipotsa ke re bosi ba kopana tate Novi ke bosi ba itshepile kae because tate Novi ke tate o mong o tlameleng o ikemele ene o itsebe because o lebeletse di expectations tse ngata hampe mo bolong. But I thank you how le jwalo how le motho o kgona o i-check o itekole o ipona hore okay ke mistake ya ka e tlameleng ke fix. That's why ke sa fumaneng in ke leboha aruna ntshaba ena ka nnete ke tla mo araba mara ke leboha kgaitsedi yaka potso ke does it work taba ya 50-50 mo lenyalong mara, and if yes, how do we put a balance to it? Ha ke tsebe sebetsa le ntate modimo ha tloa yentse there is no 50-50 ha ke tsebe sebetsa November a nna ke kopa fela go leboha ka gore ai wa petse ke go le go bophelong ba ka a bana ha o tlo dintlong tsa manyalo ya o tshepa haholo ile ja o tholetsa o fule dintho tse ngata haholo ke kgonne o di realize after o le mamele wena. wow a you do dile na batho ba reng ka wena le gore na mango be reng kae a se tabaka ma go tlhoka go o tsana le sifati se le gore nna self ke rile ntse ngata go le wena ya lebo
Yo. What's about sometimes how not to of mana feedback. It's on you are motivated and that. Hona le ntho e leng hore o yentse wa khotsofala hore at least bona ya ka kiane e bone ntsetsa a shira le bua ona le ba rata go yetsa ntho ba nromela voice note ka nete motanda te moriti November ke a leboa ka nete ke a leboa ntate wa ka. Now coming to the OCRing yena ka nete na ntshaba because of the expectation ke nete ga itse diaka wa tsaba go jetse nnete ha o bolele hore re se ra ba le expectation because that is number 1 ka se ka tlisa motho bophelo ke sena the expectation o yena. Number 2, it's very important when o tlisa bophelo motho bophelo bao but botse ba re ke motho ya good to meet the requirements. There is nothing wrong with him, but the problem is when we deprioritize because also deprioritize di etsa re ha o gone lo fa motho chance ya bophelo bao gore mmono tlo fita ka pa o fita because nna the sad part ka nna ke re fela ne khona o mamela be se go writer off ntse bua and ne go utswa. That is the sad part because ne ke di prioritize haholo the expectations tsa ka ne ke di prioritize and ke di beile pele mamedi so di etsa gore qeteleng motho ha o gone lo fa motho chance ya hore o ko dumele motho be bophilong bao because I remember this lady enkileng ka utlwana le ena ekileng ka enjoy lerato le ena because the only person ekileng ka enjoy lerato mamedi since ka mora divorce we won dilemo tsena ka fela you won't believe more than 15 years ke enjoy le relationship ya hangwe le motho ene ke na motho ne khona travel le ena kamera hai ha ke soka ke ba le batho ke travel tseng di bonana le o tla next door fela Durban mona re tlwele Zanzibar because yona ke tsilo ruka ke tsino ke fika jwang mo but ke tlo jwetsa wa ke ile ka khona gore ke khona o phela le motho ha ne ke kopana le ena religion a tine di title tsa ile fiti nna be ke iponela o sia fiti be ke re ke tlo fita jwala ka le dodana and ha ke mo sheba ka fumana ra yena ha ke tlo ikomita ka yena ke ro fela ke fite jwala ka le dodana le fitang ha ka pelenyana now so ke kene ho yena ke sena the expectation because ke ne ke sentse ke mo jachile but I'm telling you just because Kikenu yana kisa the expectation ile yampa chance ya rona le na rejole because there was no expectation but ko just ke yana motherileng ra jola and ke yana motherileng ra utlwa monate mamedi ra ba ra qeteletse ne re ya bo Durban ka bai ke Sun City everywhere ya o qetela ke yana motherileng ra qala di business le yena do ja har arwana di letsa fela because nna ne tsa gone o di manager tsaka di letsa fela ke yena and e qadile jwa because ha ke ka prioritize di expectations so mamedi ha o bolele hore ka nnete re hulanye fela but o bolela hore ha re femba to chance are alawe batho ba ke motho ka improve ka nako e right e telela hole re ka bua ka nna ka tsatsile re ko balla hona le tsepeditsena tsa qatela tse ke batlang ho di bala emong are ndate moruti na my relationship has improved since ke o mamela o monate ka tlung ke nombulela zoko aeroplane a ke nombulela re ya lebo eno are tata November motho a o rate with actions but hardly tells you hore wa o rata but he does everything to show love ke le rato le jwang leo Dr. Novi, because sometimes it hurts because you want to hear the words. How I communicate? Le rato le na di language starting. Tshwantse le di communicate usok. Because yana o tlo thola hore dintho tsa di etsang o nahana re o bontsha re o rata. Kanti language ya a sebedisang o bontsha re o rata siona. Wena o na le language yena ya hore o batla motho o jwetsa. Di a communicate tu ntho tse jwalo. Le tshwantse le di communicate hore motho wa ka wa tsebana ke a bona o nketsa 1 2 3 4 5 but ntho e ke ratang ka o fitisa ke ai ba ke jwetsa hore ke ratwa jwalo ka nna wa tsebana ke rata o tshwarua nna o tshwanela o ka ha o nqeka ska ba nqeka o eme mane le o ka re sorry hle baby eng ha kutlwe but nna I prefer motho o ntshwara ha o ntshwara ha ke tsebona le ntho eng man ha o ntshwara o mpholla mmamedi ke ba sa
Samsoni ka Ramatso a dedila mabedi ke inehela la ne ke kwatile wa bona. So it is the language tsa rona tsa lerato di a fapana, so le tshwantse le discuss taba eno hore motho a ka nna ke rata language e so le so ya lerato mpontshe ke a di bona dintho tsena tsong ke tsa tsona mare ke rata ha o yetsa yena ya o njwetsa or one rata, so that tsena tsa di etsang impebe pasela impebe di extras o di mayela ye leng yona ya bohlokwa ke yona mantswe ka nka ba tsho ya Dr. Love abuti wa ka ena go tsile ba fe nomoro ya ka mamedi nomoro ya ka ya mahala ke 073 ina le WhatsApp 073 202 9079 ke a di pheta 073 202 9079 la o qetela 073 202 9079 ina le WhatsApp ke etsa counseling ke a counselor ke a motivator le yang inviter manyalong kapa ka everywhere la ka ba ona le eng kapa le tuletse le Samuel di couple le rata hore ke tlo share le lona le ka mpitsa mamedi wa karata es lo le di couple nyana ska la mfunela ke setse ke le radio, so le kana la mpitsa le di couple tse tuletse Samuel Chitsi a ke mind hore na le dutse kae ke a ka hore na le dutse tlapong, so la nka ho se le rata re ka gona ho dula fatshe re qoqa right, because na ke a di tsama bike club tsaka ke batho ba onwang and di meeting tsa rona re tshwarela mo event tsa rona re applicants tsona le so nna ke ikela mamedi wa karatang so langa ke sa itse sebi tse ding ke tla di bona mamedi ke di file nomoro tsaka 073 202 9079 ke di pita 073 202 9079 mamedi ke re ke rona ke na every Sunday ka 10 o'clock o kalama taxi phase 3 phase 7 o ka re fela phase 3 phase 7 o boro ya kerekeng ya Moruti November shopong ya Madikhabela o ka re fela ke shopong ya kerekeng ya Moruti November pela shopo ya Madikhabela kapa fela ha o ka re fela ke kerekeng ya Moruti November tenteng yetso di taxi tla o thola teng ba itseba e tseleng ka koloi o driver ka re ya Crossflay o fita Limomolo o tsamaye straight kwa na ono lo fita mo Greek ba bitsa you safe straight mo medical lifting ya o tla bona structure se seholo ka odimo ke masenke a brown ka lehlakoreng ke tente re kena mona every Sunday motho mo gotso ale hlola la fetse wa se ka re tsamaya serile re tla bola re bona na hape bye bye Lika Timlimala my teacher Sabuzwa teacher Monate wena o phetse ya ke grand monate kona go ya lo make number yakhe ene bendiphi ku message wa jo qala kuyi yangisokolisa malama ngicela directions etawe yami yonke lemi kwabe ndamthengela itikiti azoyilanda enjalo ilanda